Igicu TV Nation. Bahaye ikaze inshuti bakunzi b'Igicu TV Nation ya ku munsi wa none tuvuye ku makuru menshi cyane agiye atandukanye. Reka tubabwire yuko amakuru yacu abageraho anyuze mu gicu kandi akaba yatahuwe n'abamenyesha amakuru bacu b'inzobere bakayatahura maze bakageza ku buryo bunonosoye. N'amakuru yibanda kuri politiki ndetse na diplomasi n'iyobokamana ku ruhando mpuzamahanga. Sravista ikaze ngende jobless. Reka tubabwire yuko kuri uyu munsi wa none nyuma yuko President Felix Antoine KISEkEDY abuze ayo acirana yamira yahisemo kwitabaza mugenzi we President Vladimir Putin kugira ngo amufashe mu bikorwa bye bitandukanye abura ukuntu atsinzura umwanzi we ari wa M23. Mu makuru tumaze gutahura muri kano kanya nkuko tumana kuvugana, reka tubabwire yuko mu makuru tumaze gutahura President Felix Antoine KISEkEDY yemerewe ibitwaro kirimbuzi, yemerewe indege za rutura, yemerewe ndetse n'ibindi bikoresho karabutaka, kandi ikindi yemerewe abasirikare bakomeye cyane baramufasha kurwanya umwanzi wa M23. Ibi bibaje ko nyuma yuko President Felix Antoine KISEkEDY yakomeje gushinja leta y'u Rwanda ko ariyo ikomeza kugenda itera inkunga umutwe wa M23. Ibi ngibi byateye President Vladimir Putin courage nyuma yuko we amaze gutahura we n'ubutasi bwe yuko leta y'u Rwanda ifashwa na Amerika kugira ngo ibone ukuntu tanga umusada cyangwa se umusanzu muri M23. Ibi ngibi rero bikaba bimuteye courage ndetse n'imbaraga zisanzwe zo kuba yafatanyamo na President Antoine KISEkEDY. Reka tubibutse yuko ibi ni birego President Paul Kagame atera utwatsi akabigendera kure akavuga yuko nta na rimwe nta n'umusirikare n'umwe w'igisirikare cy'u Rwanda uri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo utera inkunga M23. Hati u Rwanda narwo rushimishijwe no kubona muri East Africa yose harimo umutekano, kandi aho hazaba ikibazo rukitabazwa ruzatabara. Kora ku ijambo subscribe kugira ngo aje n'andi makuru ajya akomeza kugera gatanu kuri gatanu. Jobless. President Vladimir Putin yemereye President Antoine Felix KISEkEDY abacanciro 165 akaba aribo bari buze imbere ku rugamba bakaza gutanga umusada. Ibi ngibi basanze bidahagije, ntabwo ari abasirikare gusa bari buze gutanga ku rugamba, ahubwo hari n'ibitwaro, hari za terrorism buze kuba zatangwa ku ruganda rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo rubone ukuri rwataka kandi rukanibwa n'umwanzi. Aya ni amakuru ariko ku rundi ruhande yababaje Perezida wa Amerika aravuga yuko naho ari buze kuba yakora iyo byabaga kugira ngo igihugu cy'Uburusiya aho kizatera inkunga nawe azagerageze gutera inkunga ku mwanzi urimo rwana n'igihugu cy'Uburusiya. Ibi ngibi rero biraza gucura iki? Ese intambara y'isi ya gatatu ni intandaro yayo? Ese East Africa iragira amahoro nyuma yuko Uburusiya bumaze kwivanga mu ntambara iri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo? Ese Amerika yo nikomeza gufasha umutwe wa M23? Biraza gucura iki? Subscribe. Ibi byose nubwo bikomeje kuba ariko update muri kano kanya ntibikuyeho yuko M23 yafasha kandi gace ariko Kanyanzare. Aka ni agace gakomeye cyane strategique General Sultan Makenga akomokamo, akaba yahawe akarabo kishimye kagaragaza yuko ahawe ikaze iwabo nyirizina ariho Nyanzare. Kandi kakimara gufatwa hari ibindi bitwaro kirimbuzi byahise bihungishwa nyuma yo kubona yuko hari umuntu usumbirijwe muri ako kanya. Ariko ibi byose nubwo bikomeje kuba amahanga aracyarebera, arakibaza ati se ibi ngibi bizahera he, bizagenda bite? Ibi byose nubwo bikomeje kuba hari amakuru akomeye cyane yacukumbuwe dukesha n'abamenyesha amakuru bacu bari ku rubuga neza rw'imirwano, twabashije niba ese koko harimo kugenda haba impinduka nyuma yuko igihugu cy'Uburusiya kimaze kwemerera igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ibitwaro kirimbuzi, indege, abasirikare. Ese byateye morali n'akanyabugabo abasirikare ba FARDC? Mukurikire gato update maze mwiyumvire. Ku murongo wa telefone bwari umunyamakuru, aho Nyanzare bimeze bite? Tubwire. Ese Nyanzare yaba yafashwe? Niko bimeze, ndetse no mu tundi duce twinshi cyane ntibuka amazina yatwo. Twamaze kwigarirwa n'umutwe wa M23. Amakuru mfite nuko
ibibunda bikomeye byarahitwa Rwindi byatangiye guhungishirizwa za Kanyabayonga. Bigaragara ko iyi ntambara izakomera. Nibyo koko iyi ntambara tubona ko ishobora kuzatinda nk'uko bigaragarira amaso. Tumare impungenge, hari amakuru agenda avugwa hirya no hino avuga yuko General Sultan Makenga avuka muri Nyanzare. Ese ibi ngibi nibyo yageze aho bita iwabo? Afite iwabo amakuru ufite no ko na Karabo yahawe kishimwe n'abamwegereye kubera ko yageze iwabo. Hari amakuru avuga yuko abarwanyi ba M23 bashaka gufunga umuhanda wa za Kanyabayonga. Uyu ni umuhanda ukoreshwa n'abavuye za Beni, Ubutembo, muri biriya bice byose bya Grand Nord. Akaba ari n'inzira yerekeza za Bunya. Niba nibeshye ni inzira imwe yose. Urumva na Nanga nawe arerekeza iwabo. Ugarutse kuri Nanga, ese Alliance Fleuve Congo birashoboka yuko bakomeza bakaba bajya wabo muri za Kisangani? Hagati aho ngo Alliance irimo kwiyubaka, wenda nubwo izina ririmo riragaruka cyane ari izina rya M23, ariko ngo na Alliance nayo ngo irimo kwiyubaka. Najya amakuru nakandagiye nuko mu by'ukuri ukuye bamwe mu bakoloneli bo mu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu mafonction bamenyekana, ariko hari n'abandi benshi cyane bo mu yandi moko ya Congo nabo bakomeje kugana umutwe M23 mu rwego nyine rwo gushyigikira Alliance Fleuve Congo, ku buryo iyi ntambara ishobora kuzakomera kandi igatinda. Ya birumvikana, hari ikintu abantu bakomeza kwibaza kijyanye na uko leta y'u Rwanda ngo ibifasha umutwe wa M23. Wenda se ahari nda nubwo bwabibaho, ubona ese nawe urebye umubare w'abajyayo uko biri kose ntabwo uhwanye n'umubare w'ingabo za Sadeke ziri hariya hirya. Ese wo bivuga iki? Ku rwanjye ruhande wenda duhanye ibitekerezo ni ukubera ko ari discipline nkeya wenda mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikindi no kutumvikana. Wowe ubivugaho iki muri rusange? Igisirikare cyaciwe intege na leta ubwayo yakereye abazalendo ibaha agaciro k'umurengera ku buryo basuzuguriza ingabo. Ngira ngo n'ejo babonye babaga umuntu baramurya umusirikare, ikiya naco kibaca intege, akiyongeraho no kutamenya icyo barwanira kuko nta mpamvu barwanira. Wenda hari izindi mpamvu nyinshi zitandukanye, twavuga nk'uko Perezida Felix Antoine KISEkEDY ni umusivile ugereranyije n'abandi ba perezida bo muri East Africa, bo babashije kuba banyura ku ikosi rya gisirikare. Twafata ingero ku baperezida batandukanye, harimo uyu mugenzi we President Paul Kagame, His Excellency, ndetse kandi na perezida yasimbuye ariwe Joseph Kabila. Uyu nguyu nawe yahawe ikosi rya gisirikare. Wenda muri strategy yakoreshaga yavugaga yuko agiye kuba yarwanisha undi mwanzi, akaba yafata abandi basirikare b'abanyamurenge akaba ari bashira imbere kugira ngo babashe kuba barwana n'abandi bagenzi be. Ikindi kandi undi mwihariko yari afite ni uko we yabashaga kuba yakwivuganira n'abasirikare atari nzanyura ku mukuru w'ingabo, kubera yuko yari afite strategy kandi anazizi azi ukuntu yarwana ku rugamba. Urukumva ko n'indi mpamvu runaka ishobora kuba yatuma iyi ntambara yo muri Kongo y'amagingo irushaho kuba yagora uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Wenda noneho muri iki gihe ho bitandukanye wenda n'ubwashize, abo basirikare bandi barimo kuvuga abatutsi bo barabafunga bakabica iyicarubozo. Mbese nta ruhare na rumwe bemerewe kuba bagira muri iyi ntambara. Si byahari bya bituma bafeiringa. Aba baperezida bombi, umwe ni umusivile Rwimbi KISEkEDY, umusivile buri n'amadisikuru yiwe ni amasivile,
n'ibikorwa bye ni ibisivile, ariko noneho igisivile iyo kivanze n'ubugome ukora amarorerwa. Hanyuma Kabila we yabikoraga kuriya, ariko ibigambo byari bike. we ntabwo yavugaga, yamaraga ari imyaka 5 nta n'ijambo na rimwe asohoye utarumva disikuru yiwe. N'ubu ntavuga. Noneho agendera kuri iyo principe guconganisha adui na adui mwenzake. Buriya mu rundi ruhande yari afite metodology iyo kugaragaza ko we abantu bose nta shara bafitiye, ndetse yewe akabaha n'amapeta. Uzabyitegereze mu basirikare bavuga muri Kinyarwanda benshi nicyo gihe bazamutse mu mapeta menshi cyane. Ariko noneho barangiza bagera ku rugamba, uhereye kuri LCD, wibuke ko aribo nanone uvuga muri Kinyarwanda yarwanye n'undi uvuga muri Kinyarwanda. Muri CNDP nuko byagenze baza gucikamo. Muri M23 ya kabiri nuko byagenze. Ihangane gato niyo M23 ya mbere. Uyu nguyu rero ntiyigeze avuga ngo taconganisha adui na adui mwenzake, ahubwo we bose yabise ba adui. Aravuga ngo fyagia ni mukuremo kasiya, mutwike, mwice, murimbure. Ngira ngo nizo principe zibiri zitandukanye, ariko bose bafite ibyo bari bahuriyeho. Nuko mu by'ukuri umuntu uvuga muri Kinyarwanda atigeze akundwa ku ngoma z'aba bagabo bombi. Nyemerera ngushimire cyane bwana munyamakuru Astrofista. Ngaya nguko iyo ni update tugeze muri kano kanya, ndagira ngo babwire yuko wakora ku ijambo subscribe, comment ndetse na share kugira ngo wandi makuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye bigiye bikomeza kugenda kuri gatanu. Astrofista ndi Jobless, witeka banamwe Jobless. IGCTV Nation.